Reports that negotiations are underway between the US. Televiziyo Al Jazeera iti biratangaza ko ibiganiro biri kuba hagati ya Amerika na Iran byananiranye guhagarika ibitero bikomeje muri Burasirazuba bwo hagati. Bati nubwo mu ntangiriro impande zose zavuga ko nta mwanya uhari wo kuganira, Perezida Trump bavuga ko yagiranye ibiganiro n'umuyobozi utatangajwe izina wo muri Iran, ariko abayobozi ba Iran bongeye guhakana ayo makuru. Nyuma y'uko Trump atangaje ibi, umuvugizi w'igisirikare cyo kurinda impinduramatwara y'Isilamu muri Iran IRGC Ibrahim Zulfagari ntiyatinze kumukurira inzira ku murima. Ati Bismillahirrahmanirrahim. Mu izina ry'Imana ishobora byose kandi yo gushimwa, igenamigambi ry'intambara mwidogaga ko mufite twahinduye igenamigambi ry'intsinzwi. Iyaba byashobokaga bafatwa nk'ibihangange by'isi bagashobora kurokoka iki kimwaro kingana gutya, byakabaye bibaka kanya. Nimureke gufata intsinzwi yanyu ngo muyite amasezerano y'ubwumvikane. Igihe cyanyu cyo kugira ibyo musezeranye abantu kimaze kurangira. Muri iyi sare ibintu bibiri bihanganye ku rugamba, ukuri n'ikinyoma. Kandi nta muntu n'umwe wigenga ushaka kumenya ukuri uzabeshywa cyangwa ngo ayobywe n'inkubiri ya propaganda icengeza amatwara ryo mu bitangazamakuru byanyu. Amakimbirane yanyu ageze ku rwego rwo kwiganiriza mwebwe ubwanyu. Ntabwo amakuru mu bitangazamakuru nta mu karere azongera gutegurwa no guterwa inkunga namwe, kandi ntimuzongera kugura petroli ku biciro nk'ibyo mwajyaga muyiguraho kugeza igihe muzumvira ko umutekano muri aka karere uturuka gusa mu kaboko k'abanyembaraga ari bo ngabo zacu. Twameje bisobanutse ko kugeza twebwe ari uko tubishatse nta bihe bizasubira uko byari bimeze mbere. Uko gushaka kwacu kuzageza igihe ibitekerezo byo kurwanya igihugu cy'abanya-Irani bizahanagurwa burundu mu mitwe yanyu yanduye. Ijambo ryacu rya mbere n'irya nyuma, kuva mbere kugeza nyuma, uko mubona ibintu bimeze nako byahoze kuva ku munsi wa mbere, niko bimeze nako bizahora. Nta muntu umeze nkatwe uzaza kumvikana n'uwari wese umeze nkamwe, yaba ubu n'ikindi gihe. Intsinzi ituruka ku Mana gusa, yo nyembaraga kandi y'umuhanga. Nongeye guha ikaze kuri gukurikira ibiganiro kuri JTM4 no muri aya makuru turi kugira tukugezaho y'uko bihagaze mu Burasirazuba bwo hagati. Ibintu bikomeje gukomera cyane cyane ku bijyanye n'amasezerano, ni nacyo kintu tugiye kwibandaho muri ano makuru. Tehran cyangwa se ubutegetsi bwa Iran bwasabye ibintu bikomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko buhagarika ibitero by'amamisire n'amadrone. Reka turebere hamwe iby'Iran iri gusaba. Nk'uko The Wall Street Journal bitangaje, Tehran yasabye ubutegetsi bwa Trump gufunga ibirindiro byose bya Amerika biri mu gace k'ikigobe cyangwa se Gulf no gutanga indishyi ku bitero byagabwe ku butaka bwa Iran. Igitangazamakuru kiragira giti byongeye kandi Iran irashaka gutangira kwishyuza mu buryo bwemewe amafaranga amato anyura mu muyoboro wa Hormuz nk'uko Misiri yishyuza amato anyura mu muyoboro wa Suez. Ikindi kandi ikifuzo cyabo kirimo no gukuraho ibihano byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye Iran. Igitangazamakuru kirakomeza kigira kiti ubuyobozi bwa Iran kandi burasaba ko habaho garanti cyangwa se ukwizeza bidashidikanywaho ko intambara itazongera kubaho ndetse hakabaho guhagarika ibitero bya Israel ku mitwe ifatanyije na Iran harimo na Hezbollah yo muri Liban. Ikindi kibazo gikomeye cyane nuko Iran kugeza ubishaka gukomeza gahunda yayo ya misile nta biganiro byo kuyigabanya bibayeho. Cyakora kino gitangazamakuru gikomeza kivuga ko ubutegetsi bwa Trump busa n'ubutiteguye kwemera ibyo Iran isaba. Impamvu kivuga gutya nuko ngo umuyobozi umwe muri Amerika yavuze ko ibyo byifuzo ari bidafite ishingiro kandi bidashoboka, mu gihe abayobozi mu bihugu by'Abarabu na Amerika baburiye ko imyitwarire nk'ingi ishobora gutuma kugera ku masezerano na Iran birushaho kugorana kurusha mbere y'uko Trump atangiza intambara. Iki gitangazamakuru gikomeza kivuga ko abayobozi bavuga kandi ko ibimenyetso bya mbere by'ibi biganiro bishya byatangiye kugenda bigaragara binyuze ku bahuza bo mu Burasirazuba bwo hagati mu mpera z'icyumweru gishize, kandi ko nta biganiro byabayeho imbonankubone hagati ya Amerika na Iran. Iran ni gutanga n'amategeko n'amabwiriza bisa nkaho agoye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe aherutse kugira ibyo atangaza ubwo avuga ko atanga icyifuzo cy'ingingo zigera kuri 15 kuri Iran. Perezida wa Amerika Donald Trump yatanze icyifuzo kigizwe n'ingingo zigera kuri 15 kigamije kurangiza intambara iri kubera mu Burasirazuba bwo hagati. Icyo gihe imbere y'abanyamakuru Trump byabaye ngombwa ko bamubaza ibyo bintu 15 yavuze ko yasabye Iran, yavuze ko biri mu masezerano ashaka kugirana na Iran, arangiza avuga ko ibyo byose ngo bitangirana nuko badashobora kugira intwaro za kirimbuzi. Icyo gihe yagaragaje ko hari no gushakwa inzira diplomasi n'ubwo ibikorwa bya gisirikare bikomeje nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru The New York Times gishingiye ku bayobozi babizi neza. Iki gitangazamakuru kandi gikomeza kivuga ko Pakistan ariyo yatangiye kugeza kino cyifuzo gikubiyemo ibibazo by'ingenzi birimo gahunda ya Iran ya misile za balistike ni nucleaire, mu gihe Amerika iri gushaka inzira iyikura muri no ntambara.
Hagati aho hari amakuru ataragiye amenyekana cyane harimo no kuba televiziyo ya Israel Channel 12 yaratangaje ko Trump arimo gusaba guhagarika imirwano byibura ukwezi kumwe, aho impande zombi nyine zakabaye ziri kuganira mu iki gihe cy'ukwezi ku mugambi urimo gutanga cyangwa se gushyikiriza uranium Iran ifite no guhagarika kongera kuyitunganya. Ujye utekereza aho wagana mu gihe ukeneye kwisuzumisha cyangwa gusuzumisha uwawe amarozi y'ubwoko bwose, bwabo ubutegano, ubutamikano, ubutongerano n'imyuka mibi. Ndabizi henshi wagiye byaranze, ariko igihe niki nguhagarika ibyo kwiri gusiragizwa n'ababamamyi bakwizeza ibitangaza bagamije kugucucura utwawe, nkaho utazi muganga gakondo Misamvu uhora akanahoza abugarijwe n'indwara z'akarande. Kwa muganga gakondo Misamvu dutanga umuti wo gufata ibisambo n'abarozi, kugaruza ibyibwe, kwigarurira uwakwanze, uburwayi bwo mu mutwe bufitanye isano no kurogwa n'uruhereko mu myaka. Ubuziranenge bw'imiti yacu bwatumye tugaba amashami mu karere kose ka Afurika y'ibiyaga bigari, duhereye mu bihugu birimo Rwanda, Uburundi, Kenya, Uganda, Tanzania na Kongo zombi. Kubifuza kuvugana na muganga gakondo Misamvu ni muhamagare munandika ubutumwa bugufi kuri 0793 65 55 41 cyangwa mutwandikire mukoresheje urubuga rwa WhatsApp kuri nimero akamenyetso ko guteranya 25 67 70 49 59 79. By'akarusho ku bari mu mahanga ya kure dukorana na DHL, ikigo cy'Abadage kabuhariwe mu kugeza ibicuruzwa kuri ba nyirabyo, ku buryo imiti yacu nayo ikugeraho mu minsi 3 gusa. Hagati aho hari amakuru ataragiye amenyekana cyane harimo no kuba televiziyo ya Israel Channel 12 yaratangaje ko Trump arimo gusaba guhagarika imirwano byibura ukwezi kumwe, aho impande zombi nyine zakabaye ziri kuganira mu iki gihe cy'ukwezi ku mugambi urimo gutanga cyangwa se gushyikiriza uranium Iran ifite no guhagarika kongera kuyitunganya. The New York Times ivuga ko itigeze ibona inyandiko nyirizina, ariko ngo yabwiwe ko ikubiyemo n'ibibazo bigendanye n'umutekano mu nyanja. Ikinyamakuru gikomeza kivuga ko kuva intambara yatangira ku itariki 28 ukwezi kwa kabiri, Iran imaze kugabanya cyane ubwikorezi bw'amato y'ibihugu by'uburengerazuba anyura muri umuhora wa Hormuz, bikagira ingaruka ku isoko ry'isi rya petrol na gaze, ndetse bikazamura n'ibiciro. Ikinyamakuru The Wall Street Journal hamwe na Times of India bivuga ko mu gihe Iran yakwemera ibyisabwa, ibihano byose byayifatiwe byakurwaho nk'uko raporo ya Israel bivuga. Ikindi kandi Iran yafashwa mu guteza imbere ingufu za nucleaire zikoreshwa mu bikorwa bya gisivile mu ruganda ruri i Bushehr. Hanga akaba ari ahantu h'ingenzi ku bigendanye n'inganda za nucleaire zikoreshwa mu buryo bwa gisivile, hanatangiye mbere y'impinduramatwara y'Isilamu yo mu 1979. Bisobanuye ko uruganda rwa Bushehr ari rwo rwaba rwemewe mu maso ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel, kubera ko ahangaha hari ahantu hatangiye na mbere yuko abasilamu cyangwa se ino leta ya Kisilamu ifata ubutegetsi. Ikindi kandi kino cyifuzo binatangazwa ko bitarasobanuka neza niba cyaragejejwe ku bayobozi bose ba Iran, cyangwa se niba Tehran yiteguye kukiganiraho. Cyakora of course no, birumvikana ko byanga bikunda batiteguye bitewe n'ibyo bagenda batangaza. Hagati aho ngaho uwitwa Pete Hegseth yamaze gutangaza intsinzi ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka tumukurikire turagaruka mu kanya. Well, thank you, Mr. President. You're spot on. Never in history. Murakoze nyakubahwa Perezida, uri mukuri. Mu mateka nta gisirikare kigezweho, Iran yari ifite igisirikare kigezweho, amato ya gisirikare agezweho, indege z'intambara zigezweho, uburyo bwo kwirinda mu kirere bugezweho n'ubuyobozi bukomeye. Nta gihe kigeze kibaho aho igisirikare kigezweho cyarimbuwe kigatsindwa vuba cyane mu buryo bw'amateka kuva ku munsi wa mbere hakoreshejwe imbaraga z'intwaro nyinshi. Ibitero byo mu kirere twakoze hamwe n'ibyakozwe na Israel ikorana natwe byari ibintu bikomeye cyane bizahora byanditse mu mateka. Ibi byose no kubera ko dufite Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yohereje abasirikare be abaho uburenganzira bwo kujya ku rugamba no gutsinda umwanzi uko bishoboka kose kuva ku ntangiro. Niyo mpamvu natwe twibona nk'abagize ibi biganiro tuganira dukoresheje intwaro. Umunya-Iran ufite amahitamo mu gihe turi mu ndege y'intambara hejuru ya Tehran, nk'uko Perezida bivuze ku bijyanye n'ejo hazaza hawe. Perezida yasobanuye neza ko mutazigira mugira intwaro za kirimbuzi. Minisiteri y'intambara irabyemera. Akazi kacu ni ukureba ko ibyo ngibyo bishyirwa mu bikorwa. Turakomeza gukoresha imbaraga zacu igihe cyose bikenewe kugira ngo inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigerweho ku rugamba. Ibi si Iraq cyangwa se Afghanistan. Si Perezida ushishikajwe no kurangiza ibintu mu buryo budasobanutse.
yatubwiye neza ibyo tugomba kugeraho, kurema ibihe bituma batazigera bagira ubushobozi bwo gukora kirimbuzi, kandi ibyo turi gukora mu buryo bw'amateka. Murakoze nyakubahwa perezida, murakoze. And that's exactly what we're doing in historic fashion. Thank you, Mr. President. Ngayo nguko rero uko bimeze, Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziri kuvuga ko zatsinze intambara, mu gihe ku rundi ruhande bivugira ko ibitero bikomeje uko bashoboye kose. Cyakora nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko yamaze gutsinda Iran, uramutse wumvishe neza cyangwa se ugasesengura iyi speech ya Pete Hegseth avuga ko Perezida Trump atari perezida ushishikajwe no kurangiza ibintu mu buryo budasobanutse, uhita wumva ko uko byagenda kose Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ubwazo zumva kandi zibizi neza ko ziterezagera ku bintu runaka cyangwa se by'umwihariko mu gutsinda intambara, kubera ko ubwabo bemera yuko ibintu bitari byasobanuka neza. Ngira ngo reka dukomeze mu makuru mashya, aho Espagne iyobowe na Pedro Sanchez ukomeze kwishimirwa n'abanya-Iran kubera ko ari kubashyigikira, yemeye ku mugaragaro Palestine nk'igihugu cyigenga, yifatanya n'ibindi bihugu birenga 140 byamaze kubikora. Abenshi babishimiye bavuga ko ari icyemezo gifatika cy'amateka kandi kigiye gutuma hari ibintu byinshi bikosoka, cyane cyane ku gihugu cya Palestine cyagabweho ibitero mu buryo budafite kivurira bitewe n'uko kitari cyaba igihugu cyigenga. Ikindi kandi Iran yemereye Espagne gukoresha umuyoboro wa Hormuz mu bwisanzure bwuzuye, nta mbogamizi cyangwa se inzitizi zibangamira ubwikorezi bwo mu nyanja bw'amato n'amakamyo ya peteroli bya Espagne. Ikindi kandi kiri gutangazwa nuko ngo Iran kugeza ubu iri kwitegura gufata Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ikoresheje igitero cy'ingabo zo ku butaka, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabazohereje ingabo zo ku butaka gutera Iran. Ibi ngibi byatangarijwe kuri iyi televiziyo ya leta ya Iran yitwa IRIB, aho bagize bati niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoze ikosa, ingabo za Iran ziteguye kwigarurira inkombe za Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu na Bahrain no guhindura imiterere y'akarere ku ikarita. Wakoze cyane kubana nanjye, nari Jean de Dieu Tumukunde, ukande subscribe n'utarigeze ubikora.